January ni som ni pasari sang ni som ni paruka ni hey irana an sipai mun pakhata thil puak ri ring lutuk mayan ria he thil hi an mani Iran sarkar panalon confirm to nge ani asan chu United States lamin an carrier strike group USS Abraham Lincoln an in do long lian lutuk jet fighter depo tum theina kha Middle East a theng ti voina an ron report to boxia he thil hi zon in ngai vena hlo hle ani USN in set ala ta mai emni ti te po kha ril ro kha na ron om hala amaro chu khatiang em chu tuna ri chuanin ala thleng lo ani eng poni se he kan ri ka chan chu he thil hi Parchin military complex Irana an sipai mun pakhata apuaka hetiang ang thil puak ri hi o explosion hi athleng ani enge puak an soi chiang lo Iran lampang hin an confirm lo thet amaro chu thil pakhat uluk dewanga i to ngai om chu he an sipai mun hi nuclear site bula omani nuclear ral thuam an buai pui na muna bul na ya khana omani achan chu hetianga nuclear ral thuam an buai pui na mun na ya thil puak nuclear ral thuam an lo test te hi ni lo mo achan chu kar masa te po khanin voi tam tak irana hianin lir nging ti report omani heng lir nging tak an ni nge nuclear ral thuam an test na awanga kami khatianga Richter scale anga ron omta mo lir ngi anga ron in report ta kha mi tam tak zona atling ani kan ria a Iran hian in nuclear ral thuam apuitlin theina turatan hianin mana sa takina la tuna Trump na Iran avo na chan pakhat hi ani bokani he thil hi mo chu van chuan he thil hi chu ngai to angai khop mai an mani Iran lampang chuanin hemi governor of pakdash pe hi chuanin tuna hianin kan han sui chian na chuanin khang thil puak ri ring lutuk kha military sipai te na thil antes kaldan phung pa ngai anga khadin atelani ten han ti ve ani mo kha chu tlem chuanin a oi om lo de hleka a chan chu tuna boruak so sang to boxia sipai mun pui pakhat nuclear ral thuam khatianga anda thatna de antes na mun bulvela hanin apuak boxi ani ngoi renga puak angji kha chu om thei boxi lawa apuak ka ring thanga nganiang hetiang hianin khovela aron darta tang puin tu hianin irana hianin hemi internet an off awang te hianin information irana tanga ron chok hi atlem em mai ani amaro chu heting information hi aron chok boxi an mani iran sarkar chon in tuna hianin pakdas khopuitan hianin thil hlom engma om lowe antia he thil hai engwai nge international media te hianin an ngai ven kan ti chuanin keini theng te pon kan longa event ye tro tuna hianin United States te chuanin indo thona khang tam lutuk tak mai kha tuna hianin Arabian Sea te Indian Ocean te khanin an tam to ani khulam tuipuya chuanin United States te po an sipai te an chang chengo tang khatiang khathil ani to Trump hianin tuna hianin adu phot chuanin Iran hi be mai theidin muna ading to ani a be lo na chan hi enge niang katia heti khopana sa aral thuam US ina an silai thaberberte indo na ral thuam thaberberte Middle East a hianin athon theng to sia engwangin nge ala beilo ti kha chan kha om theina langa tuna hianin Iran lampang chonin aron warning na sakhop maya US hianin che thalak vei chuanin Iran chon thei topin kan dolen nga lang anti pia lama hian tuna chuanin Houthis le Hezbollah te Iran hel khoi te kha an ron tong chuak to an ho tu ten United States put Trump ate United States sipai te hi warning aron pelet ve tawani Iran in be chuanin keini po hianin in sipai mun poimo tak hi kan be ve nge don ti in Hezbollah le Houthis te hianin warning an ron petawani empon ni se apoi mo ber a chuan tuna chuanin USS Abraham Lincoln carrier strike group hian Middle East a theng to khulai tuipui kho theng to chu fan chuanin America sipai te po an in ring to khop ma an confuse sot don ti na ani hetiang ani mek la hianin thil pakhat nangni pon makin ti ve mai thei Trump chuan heti hian soile dei mai ani tuna hianin sipai chakna manga Iran be theina du thlan na hi ti chonin kala nei reng amaro chu Iran tan hian du thlan tur pakhat ala om atiani chu enge ti chuanin thataka indor ton khani le dai mai ni kha Trump chuan ron soile dai mai ti khopatam US ral thuam le sipai thaberber Middle East atir to nuin amaro chu United States te Trump te hianin du an nei ani condition an set ani chu engteng kan ti chuanin amma sabera chuanin Iran ina
nuclear ral thuam apui tlin theina turata na poimo enriched uranium hi Iran atang hianin ada son ada bo vek turani ti hi Trump ate du dan ani ten Trump ate du dan dang le chuanin Iranina long range missile an nei tam tak hi heng hi uchuak lu tuka siam choi ti top turania limit anei turani heng ai tam hi an siam turani lo tiang hanin Trump ate sonin condition an set sak le ni ti sonin Trump ate condition pathum na le chu Iran hianin a hel khoi tam tak Middle East a hel khoi tam tak an du du huna Israel si paite lo beya Israel ramte han kapa tin America si paite lo ambush chin tu te hi heng Iranina a hel khoi tam tak te hi tuna hianin Iran hianin a support na zong zong ati top ngal turan ti in Trump hianin a du dan pathum na asoi le ni tizonin a condition palina chuan hei do ultimatum ang ve deuh hamo Trump a history khop maya atira khanin Iran hianin nuclear ral thuaman siam puitlin theina turatan enriched uranium ha ada bo vek turania pai bo vek turani ti khanita ti chuan a palina chuanin Iran hianin independent uranium enrichment nuclear ral thuam ati pun theina turami kha khang zong zong asiam chona te processing te ada thatna khang zong zong kha engkim kharmak engkim kha ben vek turani anti top mai ni hi Trump ate du dana ni ti chuan Trump ate hin fingang reng khop maya atira kha chuanin Iran sarkar laka lung oilo na lantir tu te Iran sarkar laka helte kha advantage an ron la a khang kha support zong in an ron tong chuaka tin Iran sarkarin khang an mani sarkar laka lung oilo na lantir tu te chunga kuda thak ani chuanin US in action na takin alave don ni ti te pokha Trump ate khanin Iran warning pek nan an mangani amaro chu tu na chuanin Trump ate ril rudik takaron lang chhotanin ka hria khang Iran sarkar laka helte lung oilo na lantir tu te support na ai ma chuanin tuna hianin Trump ate hianin hetiang hianin condition hi an ron set sak ta che umai ani hetiang thilani hi chuanin Iran hi tuna US in Iraq a control ang hianin enge mo chen chu Iran hi a control ve thei to do ani Iran ni na US a lo na lian ber a chan poi mo ber pakha chu nuclear ral thuam ani amaro chu Iran in nuclear ral thuam siam puitlin theina turatan te khang kha engma ti thei to lo chuanin tuna chuanin US in Iran lo na chan tur an va be poa Iran ina nuclear mangin miron beilet ve mayang ati lo thona angchi te kha US one nei to don lo ani mo khang kha pu Trump ate du da na nia sipai chak na mangin du chon kan be thei amaro chu heng te hi Iran hi na ti hloting ani chuan kan be lawang te khanin condition kha an set sak ta mi mai ti news te hian in an ron report to ani ti so ni United States te po hian in heng te hian la consider reng ani targeted strikes on Iranian commanders so hian in Iran an ho tu lu poi mo tak tak sipai ani mo politics sa ani mo khang ang te kha khang ang mi big an mani Iran an mi big mi poi mo big tin khang mi big ro wa pokhan Iran sarkar laka lung oilo na lantir tu te chunga rong taka action lo la tu te kha khang kha tuna hianin United States te hianin du chuanin kan bei thei kan bei du mai thei ani ti khanin an ron soi nge ani kan she thewangin tuna hianin Iran hi tua chung boina ana sakhop mai ani news ina report dan phei chuanin kum sangkhat zakwa somsari phakwa Islamic Revolution Irana athen nu atanga sarkar chaklo lai ber le atluk ol sam thei tur lai ber tuna hianin atheng mek ani ti in news te hianin an ron report bok ani amaro chu Iran tul chunga chuan Iran ram chunga chuanin US du lo na lantir na billboards lian tak tak America aircraft carrier kami USS Abraham Lincoln kan ti te khang ang te anti siat saklai ang chi te kha Iran khopuya te chuanin mu turala omani chu wang chuanin kha tiang ina en tir chu Iran hi tuna hianin an din mun chel he ma se an na tlom mai don lova enganga chaklo don po ni se an sualet ve hrim don ni ti hi Iran lampang hianin an ron lan tir du nin alangani soitong khanin Hezbollah te Houthis te chuanin Iran in bei chuanin keini po kan tel ve don an tia tuna hianin human rights pol tam tak khatiang lampang ngai vena lo en thadu te chuani tuna hianin Iran ram chunga hian hetiang an tol chung boina awang hian mi sang ruk chuangin nunna an chan to anga
report ani ole ati zong ha tun tru mata na toi si kim si anga kan han report thei te chuani video like in mule theu don ni o